Longbi Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition Audition Nili Palongta Dengpon. All Assam Teli Yuva Chatra Santha Kicheng Siang Deng Mahang ke Thegani Dong Mukakalong Katalon Pon. Sarupathar Long Minority Morcha Tumpen Mai Kangni. Karbi Long Life Ada Babirta Long Peneli Sami Beauty Bepi Non Birtang Ton Pen Arjuponitha. Lakhain ko rapho Nilip MAC constituency ke parlo Chokihola Indoor Stadium along Chitini Phai Thongke Parni Lun Kilun Kachipate Ajame Dengpon. Karbi Film Society Lapen KCS Atum Patirpi Ponsi Nilip Ahavara Long Ruvesin Production Nilip Pen Cherabdunsi Longbi Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition Ajame Piman Ponsi Kadokave Bangkre Troxian Lun Kilun Naning ke Hangatum Chipate Dun. Bangso Ajay Megalong Kangkrung Kangsai Ponatum SE Kathar Prosen Tiso Lapen Sangpi Nika Tok Bipia Tumsi Inkrung Saidun Lapen KFC Ati Ripen Dilip Be Mate Bikha Mahajon Chetong Dun Pini Nilip Hawang Lo Kachepati Bang Bangkre Troxibet Sita La Suang Bong Sita Me Kaselek Pun Sike Onglu Mane Nili Langalo Da Kachepati Bang Sike Komjong Sita Ketek Tum Ansike Bang Lo Ziningarong lo la Nili Ning Mathak Lan So Se Langbon Pusi Expect Lo He Kita Sab Komcher La Bang Sab Ning Dulu Lan So Se Bang Lang Sante Mane Nili Tum Ke Atokan No Pen Pangrum Ponji Hasike Bor I La Sia Long Tin Ta Ke Dam Montidi Song Bong Pen Pini Bang Sab Contestant Ma Ong Chennai Lang Polo Bonta isi Ningduk Mimela Mabangki Ruve Sin Production Manager Ake Hai Sujit Timung Pen Pherangkia Thengno Nangkaning Jedun Ke Bangso Ajay Mekedeng Jiadim Aprang Pen Ke Pathik Pon Ke Mini Stadium Sport Complex CEM Dream Project Pen Ke Kim Ponadimsi Pemanji Pulo Bonta Nilip Sport Association Mate NSA Pen Arnisi Harman Suri Thongke Brapho Nangji Puador Ke Paso Piga Joksi Endong Ledetlo Laso Joksi Indoor Stadium Pathua Klam Longsi Jaimek Piman Ponang Koklupusi Ningduk Pen Lam The Nang Chipidun Itung dama thadun lo je Nilip Hawalong ta labangso Longbi Chidu Talent Hunt Singing Competition Audition padu ponutang te Nilip Pen atok anu non ke thumi owe atum labangso akchatai long ponutang te lun kilun aning ke hang atuma phan mesen po kumatha sine tum ruwi sini production pen chohang dun lo chohang dun pen Karbi Film Society tum nile tum lam thenang deng sikini wang lo la sinile tum pachunong lo pini kachipati atum kadu kawe bangtre troxido bangtre troxiang bong pen pinana tum phan ke dak on the spot masi mega audition na long entry card along pon iklo la pen ke long lelang atum phan pininggi long bichidu Karbi Talent Hunt labangso Facebook page long sipaklang pon ikpu pusimu pen Karbi Film Society amai ku atum pangdak pang aprang pen itum information ke pi banggel advance information ka wis da dak mitang local MAC do alang li phan sinili tum jela mini stadium labangso hem ke tang edlo la pening kui gelo posi ili tum labangso hem along si jela Longbi Chidu Karbi Talent Hunt Singing Competition bang hadak le napa bilong ikha asi nang li jong si pulutang de tum bilong po la sinang li tum hana cingki pitha penalang li pulo jok cingki po la pen cingki da cingkilo alang li cingkilo alang li hinten bangke jok lo bidam mon posi local MAC pen bang nang pulo la sipinia bangke nili tum hadak bidam po la pen local MAC pen la binot puni tum han lam thenang pira angpang dak pen jok sine tum la katu kawe social media long punon la flex printing long sambil tum mini stadium sports complex po sini tum amen irlos ta pinia bangke je nili tum hadak ki bidam ji po hodine tum bang lam the je sports association than arjulo alang le tum pen gi po bangke la hello biri po bang kali sita binot sita pardia long suri thong kebra pho pinangji jo matla so kasik sak tana jog nili tum bangke mithangal li phan kali sita nili bari sui jang tum han kamatha pon sila Longbi Chidu Karbi Talent Hunt labangso singing competition ke wanlo nili tum thang nap ta long le sikai sita long les ta nili tum kamatha pen si la so dim klong chaklo sta non bang nili tum long suri thong kebra pho ga wi der jori tum ningduk ne me pini Chukela High School Pathua Klamla flex ang tum thek long ji boundary wall tum tum hing lok lo adak sinili tum kadu we phan papar ja pen sidun palun lo Tangte Matha Dam Sinang BJP Sorkar Pen Kiduke Lagarata Ahomosti Tina Phan Kilang Kripaching Bar Pen Kipia Hemta Arni Siang Bong Websi Suri Thongke Pra Phop Lote Labangso Hemalong Nili Paradatum Asona Sona Jai Mekideng Thekji ke Muapor Si Nang Thanpo
Radaphan ke panong pia henta Radaphan ali pithek the tangka si pathe rong le pute ahem ke domute avedet mimunak lo pusi chirok togarat pen ningje Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live All Assam Teli Yuwa Chhatra Santha ke chengsi angdeng mahang ke thegarni dokmuka mate dongmukak arong supialong aliralon pen talon ponsi alang litum akhe ki duk ki songa puthak lapen lu ke charli ke paprang dun thekje puthak RD dojot pen kachathan pon kidam tang chitini phaing ko rasir ke barni ke chengsi All Assam Teli Yuwa Chhatra Santha mahang ke thegarni dokmuka Higher Secondary School pathua klamlong aliralon pen ke talon pon Bangso mailong asamangkang pialong kido adivasi bakhayatum akisung he huyalam the pendanglok pinang anakinang sodalam the chethan pon All Assam Teli Yuwa Chhatra Santha President Baldeo Teli ke charipon Bangso mailong Secretary Devnath Sahu Teli hin pensi mai ke phalam the klardak pen than pon Bangso mailong aluhiaman pen Rajya Sabha MP Kamikha Prasad Tasa Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso EM Kambura Kiling T-Tribe Hauraghat Committee President Rajkumar Sapnami Social Worker Kalisaran Halowa Adivasi Gor Samaj Secretary Huri Prasad Kuwar Tumpendanglok Pinangan Manpeng ke doa bang phu bang phiatum chetong dun Anglong জিলাৰ ডাউকবঙ্গা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আজি কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম সময় এই সময়ত অন্তিম সময় আমি এটা সাংস্কৃতিক দলেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ আজি সমাপন কৰিছোঁ আজি আমি নথৈ আনন্দিত যে অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োটা উপত্যকাত বসবাস কৰা তেলি চাহু জাতিৰ লোকসকল এই পবিত্ৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিত আহি পদধূলি দিছে সমবেত হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমিৰ পৰাই অসমৰ তেলি চাহু জাতিক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ এক নতুন সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে সামাজিক সংগ্ৰাম আমি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে সমাজখনক সংস্কাৰ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজখন যাতে বিভক্ত হৈ আছে তাক ঐক্যবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ একেসময়তে আমাৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰবিলাক আছে ধৰক অনৌচীকৰণৰ যিখিনি বিষয় আছে চিডুলিঙৰ যিখিনি বিষয় আছে চিডুলিঙৰ গোটেই বিষয়খিনি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আজি মুকলি হোৱাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন বক্তাই তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিছে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি সমগ্ৰ অসমৰ তেলি চাহু জাতিৰ সমন্বিতে আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী মূলৰ ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সংগ্ৰামখন কেৱল নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংগ্ৰাম নহয় সদৌ অসম তেলি চাহু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নিজৰ জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থৰ সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থটো সদায় কাম কৰি যাব Dongmukak Pensem Singh di Karbi Anglong Live BJP District Minority Morcha tum Kapin Khat Ponatengsi Sarupathar Mondal Minority Morcha tum Chipatir Piponsi Sarupathar Constituency Minority Morcha tum Apharman Maikang Nipon Patumi Chiti ni phai thongke barni ada por phai kri sia porpen Balipathar Higher Secondary School athengno open stage along sarthi tirang pen mai che pahem pu ponsi mai ke pha the pialam chunbang village outreach program mate गांव संपर्क अभियान पोलम थे एन ponsi mai along lam the che than chimum ponlu bangso me along mai che pahem pu pon sarthi tirang pensi me che pahem pu ponsi mai pangcheng ponlu Bangso Melong Man ki do Karbi Anglong Autonomous Council Minority Board Chairman Prakash Sangmalapen Karbi Anglong Autonomous Council Industry and Commercial Chairman Anupam Tokbi EKADC District Minority Morcha Kongchunbang Nipen Sangma Sarupathar VDC Chairman Silarson Rongpi Sarupathar Mandol Kisan Morcha Amaipu Samson Timongpen Chenglok Pinang An ki the ki ding tum che tongsi Bangso Melong RD ki doklong alam thi che than chimum ponenti Bukajan penanan terang Karbi Anglong Live Lakhain ko rapli Nilip MSC constituency ke parlo Borjan LP School Pathua Klamlong Chiti ni phai inko rasir ke barni all Nilip youth mahang ke thegarani ke talon pon Bangso Foundation ke talon ponalong aluhi ke pachini bilison terang pensi pachini Ne ke phalam the ANY Chairman Istarson Tisosi Thanpon Aluhi Manpen Education Board Chairman George Rongpi Chitongdun Manpeng Aluhi Diopani College Principal Boson Rongphar Chupapon Aluhi Khogen Terang Bijoy Be Barnabas Kiling Jackson Milik SGB Nilibariso e Janglapen
pe po phuro na tum chetong dun si alu hi tum pen rd dojot alam chethan pon all nilip youth mahang pathek pon lake kedam tang suri hinira krisir kepsi mahang pathek pon lo ANY kopia pot si mahang ke thek ponang kokloma putangte constituency inkoira trok angbong pen lakha inkoira pho nilip constituency setame kepa phidun nai pule pude seta henune no charli pen danglok development ason tin setame kepa phidun si dolang Karbiang Autonomous Council pen setame kelang kepang kre pona joksi all nilip youth mate ANY mahang pathek nang koklo pusi ninje pon Anparta nilip borjan polling ke thoma rongalong ki duara ra phantame longlia pata piponang jipu all nilip yura tumpen chisong olo lapen lu mate memorandum setame ki pipon dolo bonta land and revenue em amar sing tisop aphan phone le call seta dengde ahem le dam seta getting pupe la silason em aphan Karbiang Autonomous Council pen langdingan wet poma land and revenue em ki pek pon la ke konar ne highway tangka chini dun chot solar project tangka chini dun chot airport tangka chini dun chot bangke chokche Ladakh nilip borjan ke द्वारा toma phan setame alangli longli pata piponangji nilip constituency ta alangli andar si ki purilo nasi EC department EMR pu ke pekle tangte Karbiang angkang ki palang jia phanlo lason ke plak ke pleng dokko ke ning samse pusi ANY BD sarpen ninje pon Autonomous Council pen alang litum stame chinilo ubang si nilibang ke mathalo bon same ning kaning ko ra phoso si dak executive member mate em ki pipide abang ke anu tin da me chinilo la pen pa pipik da chinilo lasi labang so long in ko ra tro 26 consensus long pen ki pa pidunang ko abang ke lalo isi abang ke Karbiang Autonomous Council atum nili barara sorta ningkan ko ni pen em long le delopot em pen isi baga department pen se mithang consensus pachilang na uta kama thapona weder lo ason lo asu pasinon ni tumang papidunang relo ni tum long le pota pucha ka bang kini tum che song pik lo ni tum alu ta pilo bon stame land and revenue em omor sing tisu alang li phan phun le kol tanang deng de la pen alang li phan ni tu la bang sulong le puta alam kaching mai dam ji ti dak stame alang pucha tong de a hem ne dam tagyan ang pupe phun le kol ta phunang deng de la sila son a em a phan Karbiang Autonomous Council pen lang din tu hala bang kini big question lo athe jong si isia department ki pek em lo putang te dak nang kunane highway tangka chini dun chot kunane airport tangka chini dun chot kunane ladak solar project tangka chini dun chot bang kali derang ji inura em lo pute isia department ke lang ji pong te dak ke Karbiang arat 26 consensus em lo aposi dak nilip talang li andar si puri lo aposi land and revenue em jong selang dui prut me lang li du pa me kanang po lapen Karbiang khai phalang chilang nang po lapen labang sorong labang so hawara phan dak pinang andak long thom polling station andar along arat atuma phanjong si long le pota pipi lotang tani tumla long thom polling station andar along arat ki don bang ni tumke so dak pendum chi song nang ko la pen hala bang so akache song along ki japo yi bang kini tum all ni youth pen sarja pluk ni tum chi song ko non ki bang ji setame em amar sing ti solang li thangnat siding ponpe plote all nilip youth lake KSA doji lapen kapre ka song chingrum pet pensi isia bitung asong Nasim mo bache song tumon so dak plote alang lisi adai che enangji pusi all nilip youth bidisar Barnabas killing pen ninje ponthu Koilamati pen Samson inti Karbiang live Tangte pini ada babirta kala puansi kangton paniklo kardom